nyaatu isaati illee miti yoo nyaatu bar quba waliin liqimsuu gaila harka kan akka durgi ijoollee nyaatu kana quba kana ofii diree moo abbaa giddiitu sadaqaa si kennee waan natsaa ta'e bakka israafa goote nyaata. Wallahi baguma jamaan ingale osoo shaarjaa si wal ingale na kasaartite. Mee aktivistoonni dhugaatu carraa nuuf kennan illee nama nagaa gaafannee isinillee nagaa gaafannaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك سنو كفيلو أركفون كم جرت أنا جافة يادا. بقى جراتن. يا كيار دوغا دبچو دافوانتي أما نسرين جده كوني أصون جلا هم بدين وانت دو أتدو بتكون دوغا دبكي يرو سعودي جروس يرو بيا جروس وانا كنا عمل كنا إنه مكابا عارف فتيرة وان صباح دبن جتشو بربادتي نسري تنياتو بر وانت كيار ما فون نمني دمالي أسام بر كيار وانت نجارتين فون تنياتو غرامت تفيد مالين فون مالين ورد مو أكا جرات وانياتو دبي أنا ما كيل مرومو تكوتيلي أكنا مارسيدي تيلي مسؤول ما فرد غربا كانت تفودا غارو غابا وانياتو دبي نيتي بساتنا ديبي نياتا كم غربا كانت تفودا يا ركوني ساتني كيانو بانا ما بيكاو في الرقبة لم يتوقع دبي دبي وندي كيار ركيسا كناف جريني كباچو باتو إسا وباچو كابنا جدي رمان أنا سرين له تادي والله كيار نما چوبو بده دو متي نما يتوقع دو فيو سابا كفال چيزا جد لك إسا كفال أكن أيه دبادي خلاص نتفودا أتي أصلا فودين فودم تا ميجال لسكيار يوم فودتي وان بين ولما بين سيركا اي والله رب سيابد تسيبوت بلا هذه تكتي تنفوت ربنا عبدو جدي رب سيابدو سيجدا بوسنا رب سياجالة حبيبي رب سيابدو تسيبوت كيساتو دبي مكان كيس على فوت تردي أوسو تما كندا سيدر بيتو رب سيتابدو كندا دبي أصلاً إنه كم سنة براسية دبر. نمني فيالي سبركنا ونمني أفان ها تناس وباين كمني غا ركونا كنا كوني مدتا. It's okay. يروداف. إنت أنوما بيكيس أنا اللي كفاله اللي دبلته نجوم كورستاني كيسة تو دياسبورا. So wanti jechu barbaade gabaabumatti no warri biyya xiqqoo ija kanallee laafna afaan kanallee arraba kanallee lallaafanna kanaaf gaa warri cululleen akka nasri kiyaar dabalatee warroon hedduu Muhammad isaa kana xiqqoosi beeko warra baay'isawee wanni joosan ta'uun oolu kanaaf kaffeelo baga jiraattee baga nagaa ta'ee baga guyyaa har'aa kanallee geette dubbii ga Oromoo kuni walumaan waan keessattuu biyya keessa waan jiruuf waa'een siyaasa Oromoo kun qajeellotti waan naagaluuf haalli Oromoon itti jiru hedduu gara nama nyaataatis beekta walumaan beekna garuu waan manaa immoo suutuma suuta gaaf tokko like meeshaa manaa yoo guuttattu gaaf tokko siree gaaf tokko firaasha rabultu dressingi waan lafa afattu TV akkasuma jedha mana keenya qulqulleeffataa sisirreessaa deemna jechuumaa fi malee haalli Oromoon keessattuu waggaa afran shanan dabre kanatti dabarse dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baala gizee miti baala homaayyuu isa hin jechisiisu because gama ekonomiitiin dalagaadhaan jireenyaan hawaasummaadhaan oomishaan waa hedduu keessa hirmaannee waan beeknuuf baay'ee ulfaataadha. Kanaaf rakkinni kennuuf gala an akka dhuunfaatti baay'ee tokko naaf gala ni dabarti immoo wanni dabarran jiru ni fooyya'allee jedheen abdii godha maaliif wanti hundi akkanatti itti fufu kun yookiin
siyaasa tu jijjiiraa kaan immoo yeroo tu jijjiira waan ta'eef atillee guyyaa kana bageette waan dabre atillee baguma san goote baguma san irraallee hafte gaaf durri bal'aadha nuuf jiraadhu keessattuu immoo wanta amma laaffiste baay'ee laaffisullee hin jedhamu wantoonni tokko sooshaal miidiyaa irraa si dhabaa jira waan ta'eef osoo sooshaal miidiyaa kanatti as deebite waan Oromoo kana hanga dandeetteen irratti hirmaattee akka duraan isinitti garaa nu qabbaneessite gaariidha baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabajnaa nama qulqulluudha I know personally qaamaan wal ansi beekaa ati na beekuu dhabuu dandeettus kanaaf kaffee kenna si faana jirra rakkoon immoo dhiirri osoo hin rakkatin galma gahuu hin jiru yeroo hunda rakkinna booda immoo bal'inni hin jira waan ta'eef homaa sitti dhagaaminiiti wajjin jirra waan ani jechuu barbaade immoo isaaq waan jedheef irra deebi'ee siin himu beekumsa waa'ee sooshaal miidiyaa waa'ee miidiyaa waan gurguddaa kanallee nuyi daran beekta waan ta'eef ati nuuf qaaliidha waan ta'eef nu jiraadhu umrii dheeraa qabaadhu isin jechuu barbaada gabaabumatti carraa biraatiif kennuun biraallee keessa jiran se'e. Galatoma media Wajadu wasan fi wagafachu feda. Asu me topiki kayarra waan takkabicha sin gafachu feda nama guddaa tokko mana barumsaa guddaa tokko kayor waggaa dheeraa keessatti waggaa gabaabaa keessatti waan guddaa irraa barannee nu akkanatti waliin nu gahee kokkeumsa nutti uumee kasira yoona osoo dubbachaa jiraate waa baa irraa baruu dandeenyu mana barumsaa ijoolleen lafaa dhuftu qeerroon irraa barattu kakaleessa immoo dalagaa ture itti qaanahu mana barumsaa guyyaa guyyaan abdeet nu godhu akka duunutti jaalannu mana barumsaa nurraa cuftanii mana barumsaa keenya yoom nu bantan urga jedhamne dubbii tana oromeessi Jawari om dubbata organi dubbachuu didee manni barumsaan guddaan nu bannee ni kennine isa warri biyya keessa jirta mana barumsaa nurraa cuftanii obboleessa keenya kana nu miti warri adiin beekumsa isaa ragaa bahee fi mee ati ummata addunyaa kana jiru keessa ati maal jettee warra miidiyaa irratti dheessitee isa warraa barachuuf isa waa gaafachaa turte gurbaan kun osoo nutti asin dhufin dura adii ummata addunyaa kanaafuu ija ture nama ijaa kana fuunee isinitti kennine isin fayyaduuf isinitti kennine isin afaan shabbabdanii afaan qabdanii akkan dubbanne dorkitanii osoo dubbate guyyaa warraa baranna gurbaan takara tartee miti ta amma jirtu miti ta fuunduraatu beeka nama waan fuundura uumamu himee wanni inni hime sun dhugaa ta'ee argine irraa barachuu feena umrii keenya kanatti waabaa irraa barre nama kana guyyaan osoo ni dubbate haasoin isaa haasaa ajaa'ibaati warraa baratanii mana barumsaa hagana ga'u kana qolloftanii hagayoom bira teettan hagayoom cuftanii bira teettan maa kaastanii bantanii irraa waa hin baran kanuma isin gaafachuu galatooma. Galatoomi Isaaqa dubbii jajjaba gaafii nama hundaati. Ani ilaalchaa fi yaada dhuunfaa kootii malee actually waan dubbadhu waan akkas wanti natti fakkaatu I don't know maybe kaffaloon dubbii kana sirriitti deebisuu danda'a gama hajichaatiin hajichi akkati nu kennite kana nama biyya keessaa qofaa miti jireenyi isaa amma bakkuma lamaan isin biras nu biras waluma keessa natti fakkaata har'a yoo asitti agartuu boru bakka biraatitti agartaa kana nu qofa kennu yookiin maaliif isinii kennine maaf afaan lugaamtan kaa jettu saniif nullee miti ati dhimmi kun isillee nama biyya alaallee nama hundaan ilaallata jechuuf jedhe inni hambiraa mootu dhimmi siyaasa Oromoo kuni namni ideoloojii siyaasaa gosa garagaraa qabaachuu dandeenya namni kun siyaasa kun siyaasa B kun siyaasa D ideoloojii ABC jedhu hordofuu danda'a haa ta'u malee yeroo kanatti namni biyya kana hoogganaa jiru yookiin immoo irra caalaa wanti like wingii siyaasa Itoophiyaa kana kan qabate Oromoo natti fakkaata akka hubannoo kiyyaatti akka sedeen amana garaagarummaan ilaalcha siyaasaa hin jira kan kanarraa hafee namni tokko yoo like common goolii qabaate goolii sanirra gahuudhaaf kan karaa bitaa deemee kan garaa mirgaa deemee kan walakkaallee deemee kan marfataa deemullee
bakka goolii san bakka kaayyoo galma Oromoo san ga'uudhaaf jallataallee qajeelaallee moo cabaallee hundaa walitti hin deemuuf mariin haasoo ni barbaachisuu danda'a. Kun ilaalcha dhuunfaa kiyyaati. Wanta akka isullee meebi jiraachuu danda'a, jiraachuu dhabuus danda'a. Siyaasni kun immoo beekumsa kennaa oliinu like aktivistii illee miti akka kee harkana. Kanatti fakkaata. Kana fakkaata exactly rakkoo maal akka ta'e anaaf siif illee ifaa miti yookiin arbeekee yookiin yookiin affeen beekee aktivistoota kanatti achi deebisna nuti hawaasuma calumedhee jiraatu waan ta'eef. Kennanuusiin kun gurbaa dabtaraa tokkoomi. Mee deebisuu fa'a. Mee kaffiyaaloo yookiin deebisi. Maali amma maal seetan amma beektu ani yeroo Jawaaris obbo Baqqeenis mana hidhaadhaa ba'anii akkuma ba'aniin boqachuu akka qaban dubbadheen ture. Boqachuu qabanii mana keessa ture sammuun isaa toorchi ta'ee sammuun isaa baay'ee qabamee waan dubbachuu qabu immoo waggaa 20-30 ol waan uummata Oromoo deemsisu dubbateera Jawaar. Waan Oromoo fayyadu akkuma akka amantaa kiyyaatti namoota raajii jedhamantu jira. Raajii jechuun waan boruu ta'u namoota dubbatan. Akka poolitikaattis raajii poolitikaa Oromoo jechuun Jawaar akka ta'e nan beeka. የኦሮሞ የፖለቲካ ነብይ ማለት ጀዋር አከቴንም ቤክ ከናፍ ዋን ዱባችሁ ቀቡ ዱበቴራ ከነቦዳ እንደ ዳዊት አከ ዳዊት ጉያ ማነው ጉያት ሲፍ ደገሙን ቀቡ ዱበቴራ ወንታ ዳላችሁፍ ደም ወንታ ዱፉፍ ደም ሁንደ ዱበቴራ ኦሶይን ዳቢን ዱራ ጀቹዳ ከናፍ ወቀያለው ባርባ ቀኑ አተወቅ ያለው 40 ዓመቱ አያውቅም ጀዳ ማሪ ዮሞ መማኩ ነምን ቤክ ጀደኒ ጉያ ፍርተመቲ ነምን ቤኪን ጀደን ገሩ ጉያ ዋና ወጋ ፍርተመቲ ቤኩ ጀዲ ከናፍ ዋኒ ዱባቹ ቀቡ ዱበቴራ ነምን አይዳቲ ወጋ ፊዮ ማውማ ፊጤ በይ አማ ይሮ በቆና ይሳቲ መሌ ይሮኒ ዋት ዱበቱ ሚት ዱበቴራ ወጋ ዲግደማ ሶዶማ ol kan waan Oromoo fayyadu dubbateera. Oromoon isa dhaggeeffatee hordofee bakka bu'ee waan inni jedhe sana hojiirra oolchuudhaan fayyadamuu hin danda'a. ስለኔ ነው ስለ ጀዋር ነው የምታወራው? ስለኔ የምታወራው መስለኝ። አባቢ ስላንተም ስለ ጀዋር ነው። አንድ ነው አመለካከታችሁ። ክያር እንዴት ነሽ? ወጋ ዳለቻ አባቢ እደለ አለሁልሽ። ሳቃላል ኪያር በጣም ነው የምወደውና ዛሬ እሱ ቤት ገብቼ በቃ ሸምባራማ እያሉ በ6 ዓመቱ ነው አክቲቪስት የሆነው እኮ ጀመርከኝ። እሺ ዳለ የተከበሩ የኔ ባለ ጊዜ የምሬ ነው ልጅ እኔ ክያር ከነ ዮኒ ማኛ ጋር ሲደባደብ ነው ማቆ የዛሬ 8 ዓመት ጮጮና እና ስለጀው ተናገር ምንድነው ከነቦረ ዱበቹ ቀባ ከንጀሩ ዱበቹ ቀቡ በቃ ዱበቴራ በርኩ ወቅ ያለው 40 ቀኑ ነው። ከናፍ ከ40 ቀን በላይ ያለፈ መልእክት አስተላልፏል። የ40 ዓመት የሚሆን መልእክት አስተላልፏል። ይሰዱበት ችግሩ ልንገር ከፍ ሲያሳ ኦሮሞ አሁን ክያር በሽር አክቲቪስት ቱሪ ቲሚ ኦሮሞ ብረጅሩ ይሳመር አክቲቪስት ተጅራችሁ ቀባ አታም ዩቲዩብ ጉባ ዋደለ ዳም ከፍ ኦሮሞ ብረ የኦማረ በቃ ዩቲዩብ መደለጋ ጅራችሁ ቀባ ጅጅሮሙን ቀብቱ ሲገለ እሺ ጀዋር ለ ወዋንዱር ሁጁ ሳዮ ሆጀለቾ አመ ከሮ ኦሮሞ መተቀረዮ ለምሳን ጀዋሪን በረተኒ የቻ ጋፈ ጀዋር ሂዳሜ መርትኑ መነገል ተከክኒ ሳንጅራሜ ዮ ወንተ ኦሮሞ አከስ በጣም አስቸጋሪ ነው እና አሁን እንወደዋለን የሚሉት ሰውዬ ማለት ነው ከኔ ጋር ደርቢ ሆነው ማለት ነው። ይህን ነገር ቢያቆም እኮ ይቀጠቅጡታል። ታውቃለህ? ጫካ ውስጥ ያለው መሮ ጸባይ ገዝቶ ከተማ ቢገባ አሩን ነው የሚያበሉት። ፎቶን እየገለበጡ
ከባድ ነው። ዱጋር ግን ምን መሰለህ አይ ቲንክ እኔ ሀገር ቤት ሲመጣ ኢንተርቪው ታደርገኛለሽ። ዳለቻ የመጀመሪያው አንተ ነህ። ስትመጣ ብቻ አንተ ኢንቦክስ ላይ በእናትህ ስልኬን አስቀምጥልሃለሁ እና ኪያር አለች። አሁን ኢሬቻ ላይ ኪያር፣ እኔ፣ አንተ፣ ፊራ የለችም። ፊራ አንድ ላይ ነው የምንውለው ኢሬቻ 4 10 አንተ ቤቱን ለማረፍ እንችላለን። ማታ ወደ ቤታችን እንገባለን። ፊራ ግን እየፈራች ነው። ዳለቻ ካለ አልመጣም እያለች ነው። ናረካት አንተ ማን አልተዛብትለው ፊራ እየፈራች ነው። ኧረ ትመጣለች። በቃ እንደዛ ከሆነ አሪፍ ነው። ኪያራ አለ፣ ቄሮ ፓወር አለ፣ ሮቤል አለ ከዱባይ በጣም ጥሩ ነው። በአጭሩ ግን ምንድን ነው ልናገር የምፈልገው አንዳንድ ጊዜ ሰው ራሱን አፕዴት የሚያደርግበት ጊዜ አለ፣ ራሱን የሚያስተካክልበት ጊዜ አለ፣ አካሄዱን የሚያይበት ጊዜ አለ። ደጋግሞ መናገር የማያምን ሰው አለ። ስለዚህ ጉርባን ጨልሴ ኩኒ እስኪ እና ቆይ ካፌ እንደ ጀዋር አይነት ሰው ሌላ ለምን አይመጣም? ሁሌ ጀዋር ያ ዘሴም ጃብ መስራት የለበትም። ጀዋር የኦመረ ዋን ዱር ደለጌ አከ ዱር ጎዴ ሰን የኦመረ ጎዱ እንደው ነምኒ አለመናፉዳ ኡሙሪን እንደማ እንጅራ ምን ታደዳ አመኒ ፓርቲ ኬስ ይራ አከ ፓርቲ ቲሃሰው ደንዳ ይስመት እንደው ያ ሰው ከናቀስ ይላለኔ አንተ ለምን የሱን ቦታ ወስደ ሱዳን ቦርደር ላይ ትንሽ የመሬት ወስደ ለምን አቀውጠው? ለምን ስማ ዳለቻ ጀሞ ላይ እኮ ነው ስቱዲዮ እየገነባ ያለት። የምን አባቱ ሱዳን ነው? ያ ማለት ለማጥቃት እንዲመች ወደ ጎንደር ለመተኮስ እንዲያመች ለኪያር ልክለታለሁ። ስቱዲዮ ግንባታው ኪያር ጀሞ ላይ ማለት ነው። ስቱዲዮ አጃይባ ጃራ ጅራበር ጂፕላሲ ከፌን ዳለቻ በሬድ አትገሩ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጅንተን እንገደ ፓርቲ ከነ በዳዲና ረብሳ ቱርቴ ማተም ቢየረ ኩፍታታ ዳለቻ ቶ ኪያር ማን ነው ዳለቻ በዳሽ ኦሮሞ አንተ ቢብር ከማ ዳለቻ ኪያር ማን ነው የሚለቀው? ዳለቻ ሻንቅላ ጦርነት አነሳለሁ እኔ ራሴ ኪያር አራዳ ልኝናል ኪያር ቢነቋት እኔ ራሴ ተሳፍሬ ነው መገባ አኒ ደሞ ቁልቁሉ አበባ ምንጣፍ ይዘለው ተቀበልሽ እንዴ? አባ ግዲ ቁልቁሉሌ ባይሆን እንደ የድሮ አክቲቪስት እኮ ናት። እንደ አባ ግዲ ይላል ትልቅ ሰው አባ ግዲ በር ብልጽግና ዳ ጉያ ወል በርባነዮ ቤት ወልቱና ኢናራ ወላሂ ደጋ ይላ አባ ግዲ ብልጽግና ብየ ደቄ ዱጋ ጅርቱ አርጌ ዴቢ ሀቀ ጅርቱ አርጌ ዴቢ ሰኒፍ ማለ ብልጽግና ሰይቲም ተ አባ ግዲ ለማ ባየ ከበጅ ዱጋ ሪስፔክት ሚ ነው አምሳ ሞጃማል ኦሮሞ ዳፍን መለሙ መሉ አባ ግዲ እኔ አባ ግዲ ኦሮሞ ቆይ ኦሮሞ ሙከ ከይስ ደሙ ቀባ ሙከ ቀባ ቆሉ ቀባ ገና ዋና ጀባቲ ሲያሳ ዱባ ሀፋኩን ኩን ሲያሳ ዱበታ ባዳባ ኑቲ በቃ ኦሮሞ የመረ ፈርደ ቁልፍሲሱ ቀባ ቆይ ጀቲ በረሲሱ ቆይ ማይ የሮ እንደቦውቅና ዳለቻ ደሞ እንዴ አባ ግዲ ድሮኒ መቀሌቱም ተሱን ድሮኒም የቱም ትሱን በር አፋ ኦሮሞ ዱበት ይበር እንግሊዝ ፈንዱበት አማር ፈንዱበት ከዚህ በላይ ምንድን ነው የሚፈልገው የህዝብ? ቆይ ምንማሙ ማልወረዋል ድሮኒ በር አፋ ኦሮሞ ሲወጭ ተብጃ አፋ ኦሮሞ ረጌት ይበር አፋን ብራን ቤት ዮ አደርግ ተፋን ኦሮሞቲ ኑ ሰለቸ ኑታከተ ቦኜ ሞርሚኔ ኑታከተ ኑቶፍ ሞርሚና አረ ኬኛ ጆሌን ኬኛ ሞቱማን ኬኝ ከላስ ከሞርማ ሞርሙ ከቦዋ ቦኑ ማሎ ጀናች ከሳ ቦይቸ ከሳ ኡቱ ኸዋበረተኒቲ ስላ ስራ ኸዋበረተን አባ ግዲ ነምኑማን መርከበረ ያኪረ ዳበቴ ስለ መስር በሲ ጨላ ወል ዳራረ ገንገለቴ ሀረ ይርከቴ ማነጭ ታበረ ዳበቴ ዩቢቲ ሲያደሙ ኦሮሞ መርከበረ ዳበቴ ስር ቢቴ አባ ግዲ ያላ አባ ግዲ ነው ሜለ መሰከና ቢዳ ለመሰከና ቢዳ ዳለቻ መርከበረ ዳበቴ ስር ዳለቻ
ቀነኑስ ከናማ ጠራን ከነ ሰውን ብላ መክረስ ያቅተው እምቢ ካለ ጅንጀሮውን ትለዋለ። ጅንጀሮ ይሆናል። ምከረው እምቢ ካለ መከራ ይምከረው ይላል። እና አባ ግዲ አሁን ምን ሆነ ነው የምትለው? ሰውን ብላ እምቢ ካለ ሰውዬው አንበሳ ነው አባ ግዲ። ደለቻ አንተ መቼ ነው የምትገባው? የውም ገልጠት አሜሪካ ጅራ ለማልገዶ ገለ ማለ ብዬ ዳለቻንም ኦሶባማ አንገሌ ሂደሜቹን ኢንተርቪነ ጎዱ ትኬት ሙረቴ ገለ ቀጥታ ከዚህ በኋላ እያንዳንዱ ኪያርን ተከትሎ ነው የሚገባው። ኪያር ከተነካ ኢትዮጵያ ሲገባ ሻንቅላ ጦርነት ነው ማነሳው። እኔ ራሴ ግድ ይሄ ነው ኢሬቻ ክያርን ማንም አይነካትም። ክያርን ማንም አይነካትም። ደወሌ ብልብለ ተቅጥ ሂዳ ሲባብ ነው ሄደኔን አከነ በቃ አመካ ገሌን ብዬ አሰን ኮንኮላታን ከ ጉዳን ሱኒን ጅራሚ አመካ በቃ ዱበንታ አስቱናን ኦፋ በቃ ቪአይፒ ታኡ ብቻ በርባዳ ሀሰን ኩንለ አክቲቪቲ ቱሬሩ በር ፌስቡክ ጉባ like 4 years ago ክያር ሲፋው ጂኒሚ መኪና ወል እንደደምተን ቱሬ አልከንፋ ከዱራን አክቲቪስት ቤከማ ቱሬ በር ጃርቲ ፉዴ ኢልመደንቼ ጀና ለምን ይሰራል? ዳለቻ old is gold man. አክቲቪስት ቱራ Yeah, old is gold man. ዳለቻ ፊራን ጋብዛት እንጂ ዳለቻ አለች ነግቢ ፊራ አረጋ አትሌ ጋፈ ፉቴ ዳልቺቴ ሰን የሳን ነው አባት